mwarimu wacu twasangiza muri rimwe no kuri rimwe hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, sahagarara mu zanyabyaha, si cyane nk'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Amen. Thank you, my teacher, for giving me this opportunity. I'm reading from the book of Psalms, chapter 1, verse 1. It says, "Blessed is the one who does not walk in the counsel of wicked, or stand in the ways of sinners, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and meditate on his law day and night." Tulijifunza kwa sababu mstari kwa nasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, na wala hakuketi barazani pa wenye, bali sheria ya Bwana ndio ipendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. turangiza reka mbabwire igitekerezo cyacu.